medical advisory committee we kita doctor silimane sana na tayo manunyo right mo yata decision pagkatorto ay tumulong episode COVID-19 task force me tayo sa pangkat to tong NNA Kahrepen ay yata kasi Injumla Vice President and so o US Scarlett FSMH medical advisor committee o yata oral assessment o yet oral recommendation therefore sa Kapwandalahn Repatriation in Armas na patohwen chuni sa kayo at recommendation that we process time we utana ko sa medical advisor committee so kan ben yata decision pwede kasampalin atay apapali aramas pagchay test spread sumaw kasi ko wa makasalita me medical advisor committee so mo ite task force and open ta MMA i-checkin aiso me sa som eukiyam FSM Task Force, Rinsawas, o Kapwandalahn Repatriation na ekak medyo sila kan walmen ibachoto. Kaya sa socha penuta yata decision yo me sa socha men mo ite repatriation ang koto.